Wantimurano gutkoborit karigalia Alhamis tariki 12 mutinyi 12 mwaka wa igana manga abiriga kwanikigwa kurwase county to ya Kisii county nyimira wiki county Nairobi chinga kia bariki baito ba mangana magia babikire kambi kurwa achinsemo aho ime naisiko yorongora gusi ekionga chinsa inyachi butkobware ronkuru kwa Kevin Onkoba kurwa sansameli yaje manyererio niga kurwa Wilson Makori. Kionga chinsanya ni gotogo chaka kurwa ase ense ya Kenya ritkoria rero nigo muraibu ense ya Kenya muske Dr. William Samoei Ruto nyakobokura uguchengera omoyega ojamul day oyo obanyakoboko kwariganirwa asensameli getikia Uhuru Garden imeyo mucho Nairobi okwana chinga kicho nigo muske Ruto abiriga okwanera nabo ikonyera bari bonsi barwanirite obusubore bwense ya Kenya mambi rero ase getikia Uhuru Gardens imeyo mucho Nairobi. Karibu Abakenya aonigo basangirikana n'inchira ya moyo gucengera okobaro gwense ya Kenya kwe myaka 50 mona oyomo kurwa ense ya Kenya yakobage kwanyora obusibore omwaka bweri bwemo chimikianda 50 mona etatu Murai gwense ya Kenya muske Dr. William Samoei Ruto niganya kubukirana ase ensemeyo asanya kubukura omoyego yo ikiranwa amono mokonyi bo murai gwense ya Kenya muske Professor Abraham Kithure Kindiki na baraibanda bange ase babiri bakubanyora bari bonsi barwanirite obusibore gwense ya Kenya. We are standing here today because of the sacrifices of people who are not necessarily here today. We owe them the debt of gratitude of making sure that we sustain this country and fight for its unity and project the values for which our forefathers stood for, even as we also owe our children. Okwana chinga kecho nigo egatia barai bakurwa amono mugavana bwe county ya Nairobi muske Johnson Arthur Sakaja babiri bagwesokia nagotea munani herbuya abarai gochia kogendera kubwatesia serikali yo muske Dr. William Samoei Ruto kunchira yamo yegwikirania amagendero kurwa asansemelia ye wizara ye bolemi goikase wizara yesemi. We are committed to nurturing this sector by providing platforms for talent development and market access. We have seen this sector grow in the past couple of years, and Nairobi is now able to attract major artists locally and internationally. We shall be honoring our artists by renaming some of the roads, and I've spoken to Mheshimiwa Jalas, our county assembly has dealt with it. For instance, Isa, one of the roads in South Sea, shall be renamed after the great hero Isa, whose brother has performed here today. One of the areas we have also seen growth, Your Excellency, is social media. Gwense ya Kenya muske Dr. William Samoei Ruto ni gabirga kokera bari bonsi babete bakurwanira obusibore bwe ense ya Kenya anamuno mwaka bwe mo chimikianda 50 mona etatu asabirka watamna nige serikali ebegete mirobulisene yogochia kurigereria nabo kinu chumi yenseiga Muskerto ni gabirga ukonera igoro yogo chia kurigeria amangana yo oboremi nabo kone kinga basaba babira konyora emirimo agento boigo abirka gotogia na gotamna nigo erubuya bakenya gochia komwachinga kichinyororo kone kinga abirka ukirania ayonsi. Agro industries have more raw materials and value addition is on the rise. The agro-industrial sector is also creating more jobs each year as we gear up to compete in various export markets driven by the expanding intra-African trade, opportunities in the European Union market and United Kingdom markets, and our growing competitiveness in the global marketplace. Ladies and gentlemen, the bottom-up economic transformation agenda prioritizes digital transformation as a cornerstone of inclusive economic growth. This is why we are undertaking an ambitious expansion. Nabo egatia baraibekirana ase omoyigo yo ni ko babiro batogia bari bonsi babete bakurwanira obusubore bwense ya Kenya nagote amuna ni ko barachi kogendera kubwatesia serikali elikwana kinga yabirke gokania amagendero imense ya Kenya. Freedom as a democratic republic was a historic milestone
become a beacon of hope and inspiration for many African nations, and these included the Gambia. Kuroiga asensemo yigeti kia Uhuru Gardens imemo cho Nairobi nkoro kwa Kevin Mkoba. Machumura tukwirina asense moye kaunti ya Kisii nigo omoyego yo jamhuri nyakobo kwarekana hase egeti Kenya nturago yegutoka se wodi beno ebunge ya Nyaribari chache kaunti ya Kisii omoyego yurawa munomo kaunti commissioner we kaunti ya Kisii Omoske Joseph Kibet okwana chinga kechibo igo nigo mokonyi bu mugavana we kaunti ya Kisii Omoske Chobebo abereka watamna nigo barachikonya ko bakubwaterana munomo mugavana we kaunti ya Kisii Omoske Paul Simbarati rigwikirania amagendero na tokumanyigwa no murikito Daniel Untiri Chinsa inye chamambia asegeti Kenya nturago imiye wodi beno hase kaunti ya Kisii Chiband Amatera na koro kibewa negati yaria haine kiwa sense meiga asomoiga bugo chengira litko lya jamhuri asomoiga uyeragwa no county commissioner hase county ya Kisii Joseph Kibet mkonyi wo mugavana we county ya Kisii Omoske Jobebo waziri au MCA we wodi Omoske Steve Arika Charles Nyachae gati yabarai banda bange ukwana chinga kecho abarai abaiga go bagokera abanyankongo baria barwanirete koene kyabuna Kenya yanyoliro bosibule amatunda agendrete kogokerwa na keroyo moito goikabono. Siku ya leo imetuonyesha jinsi ambavyo wale wanzilishi wa nchi yetu ya Kenya walipopigania uhuru, walipopigania nchi yetu ya Kenya kwa hali ya kupata freedom of speech, freedom of worship, freedom of movement katika nchi yetu ya Kenya. Leo hii tunavyozungumza katika nchi yetu ya Kenya tuko na uhuru wa kujisimamia na tuko na katiba ambayo inatuongoza kivyo vyote vile katika serikali yetu kuu na serikali yetu ya ugatuzi. Asense mwende umuskari kanigo keregetambukiro cy'umuyoboyo okoreka se wodi beno nesikene we government abuna umuyoboyiga ni horegati yemega iyo rachigosoa hase vitabu bile wodi yo. Hii kukuja sherehe hapa ni kutangaza uhuru wa Nyaturago, kwa vile tuliongea na mheshimiwa Zahiri Janga akasema ile promise president alipeana ya milioni 200 ya kuanzia uwanja anaendelea kuifuatilia. Na sisi kama MCA tuliongea na gavana wetu Simbarati akasema kwa hii budget kabla tufika hii mwaka ataweka milioni 50 ya kuanzia hii uwanja. Kwa hivyo jamhuri ya kutangaza tena leo, hii ni jamhuri nyingine imetangazwa. Kwa hivyo kuleta hii sherehe hapa haikuwa bahati nasibu, ni kitu inapangwa na ni nini tutaachivu baada ya sherehe. Na hii ndio speech ya mheshimiwa governor. Ubebo asense moya nigasoma roboti kurasoma governor we county ya Kisii na komenta buna na kwereta roha soko ene kibuna oboteru wagendere ko ene kigwa kurwa soburai wabono boigo na magendero ekera tuwasote serikali abantu bari barikire bakanya kuri mushahara bakaye payroll bariyetendire abandi abarimu bararoro bakoresheje ngiri 10 muna abarimu ba ECD niwoto ababeka wetero mheshimiwa gavana raki no sipi edi bwayemo obabure permanent and pensionable no mushahara bakoria no muyano baburi pamane ine gasi yako no mheshimiwa sima magaya county commissioner nigaso moroboti robene kurwaso morai wense Dr. William Samuel Ruto ururu wakwanira gochingira kwelituko liarero boigo no mokia begete haso ko ene kubina Kenya yasukire bosio. It is with immense pride that I join you in celebrating the 61st anniversary of our nation's birth. Egati yari boiga kwanirwa ngamo no ko ene kubina egeti kiga Kenya trago kyarosigwe kuhikiria chisegi chegenka boigo no boniria wechinginju au na bange bagokera litukeliga Happy Jamhuri Day. Ngurubudire taseni kiagetembe kuriga se county ya Kisii litrene nguruku Daniel Wontiri.
Yamona sana mulikito Daniel Ontiri na roboti urwa senchira yobu ikirinu tokwirana asense mwende abasaye ni ko baburi gwe kwena kingango kibare gwe sonania ase amangana araba konyeri gwe tankurwa subutumiki bwa mariyo yogotindia aniganya kaba kwena kigwa amono mo MCB wodi ya Bugusero omoske Vincent Abuga asaberka otamna nigo abasa bange pate gwe sonania ase emirimo igento kyabirge kwira obosali kwena kigwa achinsemo ao ime neisko yorgongorogusi roboti uro nigo rwariganigwa no mulikito Dipon Mondo kakini wa mashinani moroje mnatoreli sabwa no mwesimiwo mintofini arule korwa ali town ni orofa otigire baka bantu bechi county ochire ko twatendi gali sabu lero ko senja mulidai eye ngati yenkwane yeye masijemo kurwa sabasai kurwa segodi ya Bugusero yutoke mijebunge ya Kitutu cha South hasa baba gokorege garukia bene cyo gusangirira ibirengero byabona magani abo uninchirejemo iyo korobelia amatuka maya ankyo. Kwa siku ya leo nyanya tuko na furaha kwa mheshimiwa wetu Abuga kuongelesha wa agencies. Moso tumeona amesema polytechnic yetu ni free. My youths to join huko as from January tusome. Ametufunza, ametuelimisha. Kuna wengine kama mimi tulikuwa tumeluso kuna masomo lakini naona tukijoin shule yetu huko ya Raganga Polytechnic ametuambia ni free, hakuna kitu tunapeleka huko. Alafu pia ametuambia juu ya madawa, ametuambia tuashe kuwa na siku nzuri pamoja na MCA wetu. Tumezungumzia mambo mengi. Langu ni kushukuru vijana wote ambao walijitokeza siku ya leo kuja kusikiza na kutoa kilio chao pamoja na malalamishi pamoja na mahitaji yao. MCA Borogongoro igani gari bagalia elia bene asomutimo ko yegabugo chengera lituko lyobosibuli mejense asoko igwa ekerero kyabasaye anene asechinga kyechiga litukuria rero na chigeta abasaye baguru Bugusero nategete gotegerere birengeri byabo na ndi unabutambe togoteba nere biya kwa bari chingaki erinde baru birengeri byabo senjina bwe serikali ya mama twabere na barabu almost ritu kurigima na ina wontegete gotenga mbia mono for coming because if I get in time saine kamisho igon unabasae na abategereje and I want to confirm ngai birengeri bangere ningende kubibeka into consideration tuhakikishe ngatwagajire generation ya mama abasaba igani go bagokira umuruguriga asibatebanga ininchireyemo yokoreta obomo nabo igo kwegendereria asichinsemechyo. It has been a great impact to the most especially called the youths around this place because the mentality and what they had in mind have changed and they are now people becoming of great value. That's what we need as the current situation and the people of the current affairs as the Gen Zs. I'm recommending good work done by you, Mr. Vincent. This is a great, today being a Jamhuri Day, you have taken your time, you have come here on the ground to at least share with the small kids who are growing now. Sisi tumefurahia kwa leo na tunamshukuru aendelee na hiyo roho yake kama mwana Bugusero. Tutaona kuna matarajio ya mbeleni kuwa it will be all success. Komenta naye omwemisio yo igani gali eira yogo chikubwaterana neke goli ekige kyabasaye asama tukaribosyo elia nyare goikirania chira chae cha magenderero mariyo yogotinde twakwanira mananga kibago chichamo twakwanira mangana education twakwanira igoro ya magenderero twakwanira mangana sports igonte getego confirm aso gotebanga ikiritura taramo na Genesis abonte getego tebanga gentungeo kirasi Bugusero abasaye bonsi bono nigo baburiwe kwerenda anene chinga kyechiga cyo mutimoko elyo banyare kwana na chinga kichingororo nabo igo gwetanga kurwa sebinyugwa ebyo anene bikoreta ebikoro by'obusalia tego sabiraba na youth bonds mo especially unabono turenga kichi holiday kumugo chaga go sherekea maana Christmas kumugo sherekea maana ya tarehe moja. I want to request you kumugo genda muri chindagera chiri chingia kitanyare gorete contribution kitanyare gogera muchaga gisegi erindinga gotugo chako mwako munyi tuchake turebuya na ende togende ne chi program chakera litu ndubona na akira abantu babo Bugusero buya rendo mu marayo mu muligere limoja na ndimo tebenga na ndi tano ngana ndi mu tomeka lende squeeze mla matanga ya fiete ndele tode to momento renda ndene no dimia atiko tokonya go chimotule na abanyoro to rusirizi Hii kulipoti yake taseni kia uwanchi teki ya getembe eliterane inkoro kwa Dipon Asanya.
Mwanchumura tukwirana asense mwende ritko liarenge ritko gucengera anamono omoyega o Jamhuri Day kurwa ase county ya Kisii nigo abakenya bange babiri bagwesoke na kurwa ebirengero byabo ao asabagenda tkomoche serikali y'umuske Dr. William Samoei Ruto na kuboria mugavana wa county ya Kisii umuske Paul Simbarati kwani kiongozi wikirania amagendero nigo ensi ya Kenya ya chengira ritko la Jamhuri Day ase chinsemo ao ase county ya Kisii nigo moyego uyu ochengerwa ase geti Kenya Ntrago yego toka ase wadi ebeno ebunge nyari bari chache county ya Kisii ase moyego uyu nyara kuragwa no commissioner Joseph Kibete nigo jibande amo na matero ya Jamhuri Day na mashairi nekiwa ase geti ekyo amono kungusa engori ase abamenyi semeyo bagokira omuyego uyu Jimbo la Kisii Nabaigo nigo amamenyi kurwa asensemeyo barua ebirengerero igoro y'umuyiga o Jamhuri Day ase abange borokia otagokiwo kwabo ucyasumeyego yo askiri ba otebanigo obugima bwabonega abo abere obokongu mono Gakinya sai dari wanjo moneno itu atwanja torora mabera twigito tu abana twagotiri nabana baro abare mabu bari nchara bari abandi nyumba batandigite imiukonero itandigite gaki omoneno itu tigatorora mabera aro Kenya yita mabera kale ko twali kutiru jombi kiri kinguri disota ti amakima twanya kuragira ka abantu tisote dikuna goite kuma bitamba bikuna kutama yarenga okora ni jiri yari tuanyorete tiara tukabere nshi y'abakoroni moso abafuti lakini una yajite nene baitu bari abatangani bajagite manganaya iyo banjagite bavuga tenjirenga sana lakini all of a sudden wote mnajikunya kujichaiga there is a lot of change lakini ababande to group the subjects yani awatoko gambiwa we don't benefit there is no benefit relating to Jamhuri Day kanga naitwa abantu banyorete bari baitu banyorete kurinda bana mugo kanga naitwa tuanyorire kwatwarura anye situali the idea is that umuntu ndebwensi nyone kikorera jigujija umuntu atagete nera anyore position atagwarira abandi lakini tatagete ko arenda kugoje atagete ko bayikaranza all from onyendiri y'abantu no boro for example cyo muri yari onyendiri y'abantu from the grassroots abusabuti abantu bandi baguje bayikaranzamo babaye views cyabo batagete nse yawe enderere kanga ikuri lakini mwana wakanya regisiki prepare cy'abantu bari abanene buka bakwana bato yaba yani hours intino ku receive lakini ukwana ntori kukwana engaki ya ono basikolebwa wahuliro na serikali ekogamba yako gerekere bange tugatetekira ate tugatigenda ndotoko gokya serikali yarenge okay kibango nande ekora amagendero agokonya umwana ingi directly na gotegerera ibirero byaye na riyetere erabe yengicho mono Kingo reporter yegetembe kurwa sebunge nyari bari chache county ya Kisii ninche nyakonde Right imbe mono sana muri ketonya kundi Gabriel norboto rwa senchira yobo itirano kurende abange nkwebori bari ngakurwa umwaka bwerwe mo chimikianda 50 mona etato chinga kiensi ya Kenya yabetege kwanyora obosbore oikabone igane myaka 50 mona oyomo yabirke goita kurende koikabone iga abakenya nkwebori bari nga inki kiabetege kwenekigwa chinga ki hayati mzee Jomo Kenyatta abetega kurwanira obosbore bwense kurendo iga normugano omwenge oariganirwa muri keto Sam Miyenda Chitariki 12 omwaka bwerwe yemo chimikianda 50 no moneta 1963 Ewe Kenya
inji yangu, ewe Kenya baba yangu, ewe Kenya mama yangu, oh, sitakuacha milele. Ense ya Kenya nigo yanyorete obosibore kurwa asobrai noboteneri bw'omukoroni obongereza yani British colony oyoraete na gotenera ense ya Kenya asige kigetambe. Betera asomo kiobege tuna borwaneri bobosibore negati yabo ekiombe kya Mau nsiyo Burayi bwa Field Marshal Musa Mwariama, Dedan Kimati, General Baimugi, Warui Totem, Stanley Mathege na abande bunabono kubukubu. Chingakie chio Murayi mutangani bwense ya Kenya Jomo Kenyatta kurenda asama tuka mange omanyekanite buna Johnston Kamau nigo atanchite kiombe kya Mau gwikaga kiruka oboroire go CDCs kurende na iretere bagani nene boigo asokurwanira obosibore bwense ya Kenya eginto kirete ogosibo kwaye sejela ya Loikitang nabara ibande gati yabo Kungu Karumba, Bildad Kagia, Fred Kubai, Paul Ngei, Amona Acheng. Chitariki 12 omotienyi 12 1964 Kenya kanyerera obosibore bwe wetenenera na korokia omwari obobora bw'omukoloni asekera omwaka chitariki 12 omotienyi December ariko chengeru magega yokonyora obosibore. Kenya we ni baba yangu, Kenya we ni baba yangu, Kenya we ni mama yangu, Kenya we ni mama yangu. Jomo Kenyatta oyorenge omuwaziri omonene abweri tangani akaegwa ali bagali yokuba omorayi bwense omutangani magega yogotianirwa asiri tukerio. Uhuru! I, Jomo Kenyatta, being chosen and admitted to the cabinet in Kenya, do swear that I will be true and faithful to Kenya. Charap moya kabwati chimbatiro chumutangani wa yena wakora amaunchiria au. Emilio mwe Kibaki omurayo gatatu. Uhuru Kenyatta akawa omurayo kane naboigo omurayo bono Dr. William Samoei Ruto. Oyora omayigo yo imeyegetikia Uhuru Garden sasu mucho Nairobi asentunda ya 50 Kegetembe TV. Jensam Miyanda. Harambe, harambe, tuimbe pamoja. Harambe, harambe, tuimbe pamoja. Harambe, harambe. Right mwancho mureto kwenda sensemo ya kabere tunyora basembu ageteme kurana na mangi kwarganditie tuskari. Bagaka ninjo retembe ninjo darome manana mazi bagina ninjo ya tebete yule musia tebana ki weterezo ukoro kya yuga liyobo aye ochike tongeri maje kyara se rondonga data ondonga ngale ondonga na yesu tai keru pio don ya chiro ya chire ya dire kete ya chire ya ndo chia eji ochicha tongeri maji data tongeri maji ora marwan tai mabera tai tongeri maji data kyara se rondonga chia chire chopa kale chia chire uchia ga ndende na ode chia chire baba chia chire chopa chia chire na to chiche tongeri maji mira ni gorit koria rero moseneta bwe county Muskoko ngomugeni abirika gwesokia na kwendera kwanira amange alia agendet konekigwa ase county ya Nyamira okwana chinga kecho ni goko ngomugeni abirika goteba buna nere buya mugabana bwe county yo anyakubukirania amagendero na letere tu report une county atumire milioni 18 mwairu amajara itigo kana atale to kanyara maje tai maje naro osetai maje mwate oyekera kama na dengo koma ile nyabenuwe njomo no yomo olio to kwa ne songo mae oyo kalere kero moja kurupola na kwa ne kema ekemae amaje naro itigo osetai yes ono indira bana kwa matanga unangalo tote banyorra bana inchi bare no ko mugeni use bare na kaba bami bawo chere tora tabania gota bana bando bamindo inu moto chore de koso no bana na che seneti akoma na atanga ngia ko roko nga uchira ko rupole ono bana na letro pole na resi abana abadi kele chinda kana na kibo na koli ngo bana koli ikyara abana wato bele tobis na wato ete ekirogo ya karogo wato kom hasa na kiyo plota afadhali ogende kolera yabali wato kom obwa bali bakaleki
Kama noma ito wangu kwa naiga. Gabe te nyamaka ne sere ya jamhuri. Jina chole ko ja korupo. Bigara ni ma ito wangu wa tehu. Kwani njena kwa ndo na hapa na jamhuri ni jenda uma rere ngoko ne begira ne nyama ngende ndaye. Lakini wote na korupo le une bura kore hote. Nande para ko mata aya mbele ile ngomochi. Yara herbobe. Nande na rawane tai gora ira bantu beto uchi. Uchira itu. Amindo ranso eto tebanga gavana irokubanja watewa. Mutata irobata akiri ebwere tekeromo. Mbuye waterera opinion. Na wane bire kitabi ya goliruwe county ya. Ekarona abole tie onsiane abole tinga. Bire kitabi akimote to komitumia. Bire plani ya rororo no zongo moro na ko moro msipa. Mbere ye utunande akoreki yako. Omosene ko koruku kanata ole muranga. Ere gabe de koro mwaka akobekera michi kilomita 10. Onye nyalibo baansa 2030. 10 kilometers. Rangere ngachi abengiro moro. Rangere kama kutawuri buya. Ninga kitali ete angamira tuwa bole tiesene tinga tobekere machine ya MRI. Ikiara bantu bakumyoka na imorojo mwaka ari kurwali. Moso meyo ngaya. Kapukate ni baringao. Ndio walio kuhali walia. Manje ndito wate chi machine yechi. Unanga atole buya. Ngitali mu baka raitio. Maria wanaro. Ilikuwa umara kana bana tariki. Ngobolia, na bengo ko mugeni ngiabe na kuhode. Yange tebera gita. Abantu bataite banyore ubugweni se nyakitari. Abantu bataite banyore dio. Wanchumura sabari kibaito bamangana maya kurwase county ya Kisii county ya Nyamira wiki county ya Nairobi ngo bakira ngambia muno na hebe goto wakira ngambia muno sokuira chinga chao kurigiria ekionga chinsanye chobot ko barero nchenkor kwa Kevin onko bakurwasa nsamelia ye manyirerio niga kur kwa Wilson Makori. Ine nuriyetie eskuru engia asumwano aranyore chisemi Brings Shyness Academy nero eskuru nigo babwate daycare all education go se nursery grade 1 go ike grade 3 ngo kimya bali ebe wabya bana na kubagiria chigosori aho gatiobu yabonde obonge eskuru ye nigo ekwena na obokoreri bwabosombi asi abana bonsi inyora aborokia na bange na bancheire ne wizara y'ijisemi